أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها المستمعون الكرام، أسلمكم بتحية من عند الله وهي تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada shukuru Rabbana subhanahu wa ta'ala kalasi muomba Rabbana subhanahu wa ta'ala kenezi rehema maamani na nabii tena Muhammad sallallahu alaihi wasallama meislamia kulu afu dunia in nogomba Rabbana subhanahu wa ta'ala kedenenzi nomo rehema maamani. Alhamdulillah fi yom tanare yom Jumaa nogushukuru Rabbana subhanahu wa ta'ala niseli Jumaa tena kalasi nogomba Rabbana subhanahu wa ta'ala kede kubul Jumaa tena nare tariki 24 fushar tena takamsa dukuru sanata 1440 dukuru safata jirigoli nare tariki 7 nare tariki 7 shahr 12 shahr Desemba. Alhamdulillah, baada shukuru Rabbana subhanahu wa ta'ala kala wasia taina yetu kumakwana tena nubiya kulu kafrabana subhanahu wa ta'ala. Baada shukuru Rabbana muomba rehema maamani kenenza na nabii tena Muhammad sallallahu alaihi wasallam nare taalim tena toyomta nare inajagarasia fuduata malaika Rabbana subhanahu wa ta'ala abuomba nena dua sokol muhimu sayide yetain Rabbana subhanahu wa ta'ala kutnena fi Qur'an wakam nena baada audhu billahi minash shaitan rajim id'uni astajibu lakum kena omba Rabbana wabijibisha dua tena warja kelim nena fi Qur'an innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dahilin binadumia brasu kibiri abaju omba dua ma ana bidakul mafnar jahannam maana toka ntaju omba Rabbana subhanahu wa ta'ala ma deto guso shiriki Rabbana subhanahu wa ta'ala bidakulta funar fanaudhu billahi minan nari yafake na omba Rabbana subhanahu wa ta'ala na di Rabbana kutunena komta malaika afifu arshito guso nena dua yafnare insha Allah kenai dua ta malaika ab malaika guomba nena. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbana kelim nena fi suratil Ghafir surat 40 ayat 7 akwanata yasma kumkalama wede anasabaju so dua ma na anastomo ne meitin tommo ne islamia 50 gilte gila fubele afogo vita islamia 50 islamia bayanin wedaju kede maarufu diwede Rabbana subhanahu wa ta'ala ya amurisha lado kutunena komta malaika abgusosun abguomba nena dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbana kim nena fi surat al-Ghafir alladhina yahmiluna al-arsh. Rabbana alif malaika abfif arshita Rabbana subhanahu wa ta'ala abarfa malaika de abarfa arshita Rabbana malaika abarfa arshita Rabbana mofita mania yokem nena wa man hawlahu dukur kaman fi malaika afif torofta arshi abinarufu timti tommo ma inarufu idadi tommo ma yokem nena yusabbihuna Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim mogishif Rabbana subhanahu wa ta'ala meshifa tofo sayide wa yu'minuna bihi ukaman mogamino Rabbana subhanahu wa ta'ala malaika de gamino Rabbana ma shifata Rabbana mogishif Rabbana meshifa tofo yokem nena wayastaghfiruna lilladhina amanu dukuru moguomba Rabbana msama mogu soma gafira Rabbana kedesa momon ukaman kosa mena islamia afifu dunia in le istighfaru ta malaika fi makbul fogo wasiwasima fogo shidama fogo shakama le saur malaika aminu Rabbana subhanahu wa ta'ala mogu omba Rabbana kedesa mena binadumia sokola mongu sode amogu omba nina de yafa kaman kenaso dukuru yokem nina wayastaghfiruna lilladhina amanu mogu omba Rabbana kesema islamia fi dunien mogi kem Rabbana wasi'at kulli shay'in rahma wa ilma Rabbana ilm rahmataki fi fadaya ni kila man makhluk afifu dunia aju rahmataki malaika shedera binadumia terani mufsama ikul aju rahma tarabbana subhanahu wa ta'ala rahma tarabbana fi juzu fi mia fumia lakini unenzil nena bese na rahma waibara yena ndisfu dunia in yokem nena rahma tarabbana fi kila sokol wa ilma
وربنا إندس إلم فكلا سوكل ما في سوكل أبتقدر سوف دنيا لو ربنا سبحانه وتعالى أرف ما يوكم ننا فغفر للذين تابوا ربنا نقوم كيتا سما بندميا أبوسو توبة أبوهم مسامة كيتا سامومون ربنا سبحانه وتعالى نقوم كيتا سامومون أسيكا الملائكة قصو ننا استغفار كي ربنا سامنا مقوم ننا توبة كي ربنا سوسن كي ربنا كبال كي ربنا رودو توبة تنا فإنا كمان كيسو مغفرة تحال تفو كي ربنا سبحانه وتعالى سامنا فغفر للذين تابوا أنا سبوسو توبة من نهار مفليل anasa busom zambi tomo makosa tomo mugomba rabbana subhanahu wa ta'ala kede samomo zambi tomo fo aya tatamania warja kem ninna wa man salaha wa kem ninna rabbana wadkhilhum janna rabbana nuguomba anasa buso magafira abuomba tauba abuomba msamaha dakula nasu dole fu jannatu adeni janna abgina di adeni abkan fogo babatena adam alayhi salatu wassalam yokemu wa allati wa'adtahum abte aidi shomon binadu mabiseli swalato abso amal abseme abte samo togoro dakulu fu janna yokem nena wa man salaha min abaihim me binadumia kulu abso amal abseme funasbaba tomo nasijidijit tomo wa azwajihim monuswana tomo abkan giseli mommo swala nuswana tena fakena seli mommo swala ke rabbana samena nuguso tauba wa dhuriyatihim mawazuku tomo kaman nuguomba rabbana subhanahu wa ta'ala ke samomon innaka antal azizul hakim fa hakika rabbana itatahal tofo itataishma itayaguro sosuno itayaguro hukuma nasi yawmal qiyama abso amal abseme ke dakul janna abso amal batali ke dakul nar فنعوذ بالله من النار يا كلا سنة كم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار آية 9 وكلم وأكيهم سيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته كيتا كوتو سوكو لبابو سومون فسو عمل بطال كان تقولوا سو زنا تقولوا سرقوا toguro kabas binadum fi kalam fi sokola bgija fugel bataki ana guro so kalam wede gidam rabbana biben kefin yatain wakihim sayiati wa man yattaki sayiati yawma idhin faqad rahimtahu binadum abteba abu sufuso kalam batali tobu kutofu rahmataki wadhalika fawzun azim deya binadum abguro faulu gidam rabbana subhanahu wa ta'ala obiligo sawabu milan sayide gidam rabbana subhanahu wa ta'ala يورجع كم ننا ربي يورجع كم ننا ربي غفر لي في سورة النوح سورة وايد 70 آية 28 بندمية بقومبا ناس تومو jamalaika guso guomba nenna tabikem rabbi gufirli waliwalidayya rabbana na guomba keta sama wazazi tai waliman dakhala baiti ya mu'mina mbidanu miyoyota bidakul fujua taiwe de logo islam maana tabidakul fudinte islam abidakul fujua ta nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam logo o islam abragi wal mu'minati manuswan yawe de dua nabii Nuh alaihi salatu wasalam wamba rabbana yukem wala tazidi dhalimina illa tabara matazidu na binadumia abuguzulum akwana abuguzulum anasi ila beskomukun fa khasara في دنيا إن مقدام ربنا سبحانه وتعالى في سورة المنتحنة آية 60 آية 13 دي آية مشو في سورة المنتحنة ربنا كلم لنا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إتكم نسبا من ربنا سبحانه وتعالى لا تتولوا قوما ما تكون بينكم تانس غضب الله عليهم أنسب ربنا زلن نمو قد يئسوا من الكفار من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور جانسي أبغي دوغم كما ربنا أبابا من ربنا سبحانه وتعالى ما جارف كلامت ربنا ما من غتا وفقت أمه wasiliana tuomo mogata min manas takaburi maji sono mon duama mana to kufarin dole abu aju gidam rabbana subhanahu wa ta'ala ma mugurukun fadhabu yawm al-qiyama gidam rabbana subhanahu wa ta'ala da ana sabendi shahada ma rasul sallallahu alaihi wasallam kelim nena fi hadith to o kem nena an nabi sallallahu alaihi wasallam rasul kelim no
أنه كان ذات اليوم رسول كان جاي فلتا حزنا وين حزن فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام ذكر جبريل جنه فقال جبريل عليه الصلاة والسلام يا جبريل كمن رسول صلى الله عليه وسلم يا محمد اتنبت ربنا ما هذا حزن أطاع الله تعالى لأمتك ربنا سبحانه وتعالى ليتغاي محزن جدي وربنا ونيك كلمة كمسا أبليسو ودينكم تانستالين ما تكون محزن كن مفراها في قلبتك فقال عليه الصلاة والسلام يا رسول كلم نو حزن دي آياتو كلام تاولان وكم نو قال الله تعالى أنا عند الظن abdi bi wala yukhallifu dhannahu ana en kun binadum tayi labi tayi abendi huzun kan ufi huzun tonade wendi fikra to seme ogi fekeri swala ogi fekeri amskudhu ogi fekeri agara Qur'an ogi fekeri so sadaka ogi fekeri so hija ana gukunu me binadum mwede lakini binadum yoyote abkan fikra to batali ana gukunu mooma wajuro seregu ana guwasa sheitani yagidakal ana guwasa sheitani yagidakal gichunga nafsi to lakini tai ana gukun mooma ya binadum abguro seregu abguro so zina abguro katul binadum wodi rabbana giga imekima lakini binadum abhuzun to seme tegi fekere fu swala ibada rabbana fi meki sakul ajulti huzun tetinino kelemnenna waman okemnenna man satara Allah alayhi fi dunya la yufdhuhu yawm al-qiyama binadum abgi kati ebu taaku ana gurai bisho ma yawm al-qiyama de kalam tetinin kenaburu kati ebu taaku na tenna binadum tegiligo guwono sfoga ajul kalama buwaru fuma endi skurama rasuma to guwono sfoga binadum de ebu taaku te kati ebu taaku kama rabbana bikati ebu taki maana to binadum abrabana kati ebu to wonu sizambi abtu so de magida manasi rabbana goro kati ebu taki gidamuo yawm al-qiyama kalam tatalata okelem ninna lam yughlaq an ummatika babu tauba ma lam yugargar babu tauba fi fadi na ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam logoro hoto lisa rasul fuborokoma rabbana gisama ajolwede min sana da boso zambi ladi kanoso tauba lakini kantoso tauba ma zambi de gifadul rabbana guguful bab ta tauba ma ladi to so sunu tawomba msama rabbana sameta ya binadumia ajunoso tauba kabla roho tenna lisa rasuluma fuboroko tenna kalamta arba okelem nenna kalamta arbo kelem man atani bimil al-ardh binadum yoyote abijagidam rabbana subhanahu wa ta'ala logoso zambi to gamu la dunia wede tamam zambi to milan tasana kan kam 20 50 zambi to milan sayide yaghfirullahu laha baada an yakulu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah rabbana gisama jolwede bes kan wamr go shahada zambi nade kulu rabbana subhanahu wa ta'ala ga kunusu ugifadulu jenyereku abweledu fusanade takamso kelim nenna yarfa'ul adhabu anil amwat bidu'a'il ahya'u rabbana ga murgu dhambi minanas tenna mutu sauruomba tenna tanasa fi hai akwanata islamia fi hai kena omba rabbana subhanahu wa ta'ala kila wakati kidogi sama zambi tenna ukenogi sama meitin tenna anas tenna mutu kulu rabbana gaamurgu minimo dhambi saurdua abnu guomba nomon ya rabbana subhanahu wa ta'ala arja kemnena fi Qur'anul Karim wa kemnena inna hamalatul arshi thamaniya anasa malaika abar fa arshi rabbana subhanahu wa ta'ala fi tamania minhum yakuluna fustumon aruba fustumon gikem subhanaka allahumma wa bihamdika wode kalama tesifu rabbana subhanahu wa ta'ala aju keto kumguonus kila baada swala kila wakti subhanaka allahumma wa bihamdika walakal hamdu ala hilmika wa amalika de malaika arba ya gonus kalama wede subhanaka allahumma wa bihamdika walakal hamdu ala hilmika wa ilmika wa arba'atu minhum yaqulun malaika arbatan gikem subhanaka allahumma wa bihamdika walakal hamdu ala afwak ba'da kudratika fakulluhum malaika dolinde kulu yurauna dhunuba bani adam mugain zambi abiyalta adam guso ina metokum nokul yalta adam mugain zambi abiyalta adam guso
fayastaghfiruna lilladhina amanu moguomba rabbana subhanahu wa ta'ala kesama binadumia abamin rabbana subhanahu wa ta'ala wayasaluna lahum almaghfira umogarja omba rabbana kedeso sunu kedesa mena wasuya taina eto kumakona tai kila wakati soto kumdua na anastakum binadumia baju so dua na anastomo ma ofa hasara kebiri saide yafa kena so dua na anastena kena guomba nomo maghfira rabbana subhanahu wa ta'ala kedesa momon binadumia baju so dua ma mwendis aya ma wala hadith ta nabi sallallahu alaihi wasallam abgabu sina fsodua kan mwendisi kama nuguomba kedemo jibni na kedenain kama rabbana rudina kedelim yadullahi ma'al jamaa binadumia kan limmo so dua na nastomo rabbana subhanahu wa ta'ala gijibisha dua de yafu jede kena komen ftalim tena nuguomba rabbana subhanahu wa ta'ala mikila hali yoyote namna yoyote kwa same na zambi tena barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلة إسلاميك ميديا قبلة إسلاميك ميديا